Зәйлеләр 2024 елны яңа техника белән каршы алды. Татарстанның икътисад министры Мидхат Шаһиәхмәтов тантаналы төстә техника ачкычлары тапшырды. Ул транспорт чараларынан нәтиҗәле файдаланып тырыш хезмәт итәргә чакырды. В рамках национальных проектов вы видите это воочию. Строятся детские сады, школы, ремонтируются социальные объекты, решаются многие вопросы экологии и много-много другое. Разиф Кәримов министрга һәм Татарстан рәисенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мы получаем 5 новых автобусов для внутригородских перевозок и передаем компании «Авторитет», которая обслуживает наше население. Трактора получает компания «Благострой», которая обслуживает тоже город. Ежегодно идет обновление автобусов по школьным маршрутам. У нас 21 маршрут, и сегодня все автобусы почти 3-4 года. И в этом году мы обновляем еще 2 автобуса. Районга пассажирлар йөртү өчен 5 ПАЗ автобусы тапшырылды. 2 мәктәп яңа техникалы булды. Благострой ширкәтенә 2 трактор бирелде. 2 авыл җирлек башлыкларына автомобиль ачкычлары тапшырылды. Яңа ашыгыч ярдәм машинасы ачкычын Үзәк дәваханә баш табибы алды. Вручается главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Заинская центральная районная больница. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.